Ka free health cam hayato wa ikjut chini wa penman Maia Multi-Speciality Clinic Khliehriat haga khan rutri uni ubnai daga physiotherapy department yong ka North East Adventist University Khliehriat Cirup ia kerek lang wa ka Maia Multi-Speciality Clinic Khliehriat daman ka wa penyo myntoi ya ki wa bon ki paidbah khanna wa bahe ki wa dawan mi jagani ka thau e sumar ne bah ki doktor wa em hakani ka sngi dale ki bon ki jaj e sumar ya ki bro wawan Irukom e sumar kan thup na do ites kujut chini ipai ye ki thik kejan nei te da batai pen sngau thu gile ka mon usumar ye kujut wa emgi wa kan thup na do irukom bam yo ki ye do ipran iwa chain da batai le cheki ye ki jai sumar wa bonjai wa ye ki yo heyato wa ikujut chini hagani kisngi ki doktor wa da em to doktor ni chwa ls nong tudu MBBS MD FIDM FIIM senior consultant and diabetologist ex-senior resident ke VMMC wa ka Safdar Jung Hospital, New Delhi, Medical Monitor PV and Clinical Research ka Bharat Serum and Vaccine Mumbai, u Dr. Robert Jun nong tudu wa juman kam u Medical Officer ka Children Hospital, Sansnem wa ikatni kam u Medical Superintendent ka Maia Multi-Speciality Clinic, ka Dr. Junita Kendai PT, MPT, Neurology, Kawaman lekam ke Head of Physiotherapy Department yang ke North East Adventist University, ke Dr. Clarity Marwen, PT MPT in CBR, Kawaman lekam ke Assistant Professor ha North East Adventist University, ke Dr. Alji Wasil Telang PT Clinical PT yang ke Maia Multi-Speciality Clinic wa Kiwi.